Ese wigeze wumva bavuga ko Kigali Convention Center ariyo nyubako ya mbere ihenze kurusha izindi muri Afurika? Iyi nyubako iteretse ku butaka bw'u Rwanda, nta gushidikanya witegereje uburyo yubatsemo budasanzwe, ntawe wahera ubihakana rwose. Ariko uretse iyi, izi nzu zose tubona muri Kigali tugatangazwa n'ubwiza bwazo, harimo nk'iyamenyekanye cyane nka MPC Plaza, Kiste, Chic n'izindi, zo bimeze bite? Izi nzu zose zubatswe n'abandi, zatwaye amafaranga angana iki? Ubundi se ni iz'abandi? Ngiye kukubwira inyubako 10 za mbere zihenze mu Rwanda, musubize ibibazo byose wazibazagaho, nkubwire n'uburyo zikurikirana bitewe n'amafaranga zatwaye mu kuzubaka. Ese urakeka harimo iza nyakubahwa Perezida Paul Kagame? Nk'uko bisanzwe kandi, turahera ku mwanya wa 10 tumanuka. Ku mwanya wa 10 turahasanga inyubako ya Kigali Heights. Iyi nzu yubatswe n'ikigo cyitwa Fusion Capital cy'abikorera ku giti cyabo basanzwe bakorera muri Afurika y'Uburasirazuba. Kigali Heights yubakwa yatwaye miliyoni 16.9 z'amadolari y'Amerika. Gusa kuri ubu Kigali Heights ikaba yaraguzwe n'ikigo gitanga serivisi zirebana no guteza imbere ishoramari n'ubucuruzi cya YYSSA, aho cyayitanze harenga miliyari 43.8 z'amanyarwanda. Ibi ni bimwe mu bigaragaza iterambere ry'umujyi ndetse n'igihugu muri rusange. Ku mwanya wa 9 turahasanga inyubako ya Muhima Investment Corporation, inzu y'ubucuruzi iherereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge, ikaba kandi igendererwa n'urujya n'uruza rw'abantu batandukanye kubera ibikorwa bikorerwamo cyane cyane ubucuruzi. Iyi nyubako kandi mu kuyubaka yatwaye angana na miliyari 17 y'u Rwanda, dore ko uburyo yubatsemo ari ubwa gihanga kandi bugezweho. Ku mwanya wa 8 rero turahasanga inzu ikorerwamo ubucuruzi y'uwitwa Charles Mporanyi, rwiyemezamirimo bimazemo igihe, akaba yaranyuze mu nzira ndende kandi ivunanye kugira ngo agere ku bukire nk'uko nawe abyivugira. Wakwibaza uti, nyuma y'uko ari umukire akaba umuherwe waciye agahiga kubaka inzu y'ubucuruzi yamenyekanye cyane ikandikwa mu binyamakuru ikamwubakira izina, n'iki kindi wamumenyaho? Icyo utaruzi, uyu Charles Mporanyi niwe washinze Solas, ikigo gitanga serivisi z'ubwishingizi ndetse n'ibicuruzwa impande n'impande zigize igihugu cy'u Rwanda. Dusesenguye tukara muri ibi bikorwa yagiye akora, turasangamo inzu y'ubucuruzi ariyo KBC, mu magambo arambuye bivuga Kigali Business Center, aho yatwaye angana na miliyari 17 z'amafaranga y'u Rwanda mu kuyubaka. Ku mwanya wa 7 turahasanga icyicaro cya Banki Populaire BPR. Iyi ni imwe muri banki zimaze igihe kinini mu Rwanda. Iyi nyubako mu izamurwa ryayo yatwaye angana na miliyari 18 z'amafaranga y'u Rwanda. Nta rujijo ko nyiri BPR ari bwana George Rubagumya, inaribonye mu by'ubukungu n'ishoramari, akaba kandi yaraminuje mu by'amategeko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku mwanya wa 6 rero turahasanga inyubako ya Kigali City Tower, izwi cyane ku izina rya Kiste. Iyi nyubako kandi izwiho uburebure budasanzwe, iri rwagati mu mujyi wa Kigali, ikaba ikorerwamo ubucuruzi ndetse n'ibiro bitandukanye by'abikorera. Muri bimwe bigize bitangaza benshi ni umunara w'amagorofa 20 ibitazwi ku zindi nyubako. Mu mushinga wo kuyizamura wagizwemo uruhare n'uwitwa Hatari Sekoko, umuherwe utunze akayabo, aho byatwaye akayabo ka miliyoni 20 z'amadolari y'Amerika. Uyu muherwe kandi icyo wamumenyeho nuko yahoze ari inararibonye mu muryango wa RDF mu ntambara yo kubohora igihugu, akaba yarakoze ibikorwa byinshi kandi byiza byagiye biteza imbere igihugu cy'u Rwanda. Ku mwanya wa 5 turasanga inyubako ikorerwamo ubucuruzi butandukanye, za resitora n'ibindi. Ni Chic Champion Investment Corporation. Iherereye mu mujyi wa Kigali, bugufi cyane na gare yo mu mujyi ahazwi nka Downtown. Iyi nzu kandi mu mushinga wo kuyubaka ukaba wari uyobowe n'umunyakoreya w'umuhanga Gun Ho Kim, ikaba yaratwaye angana na miliyoni 30 z'amadolari y'Amerika. Twihuse cyane rero, reka tujye ku mwanya wa 4. Turahasanga inzu y'Ubumwe Grand Hotel, ikorerwamo serivisi zo kwakira abantu n'ubukerarugendo. Iherereye mu mujyi wa Kigali kandi iganwa n'abatari bake, dore ko mu gufata neza ababagana ari umuco wabo. Iyi hoteli ni imwe mu ziri mu Rwanda zizwiho ubunararibonye mu bya hoteli, aho mu kuyizamura yatwaye arenga miliyoni 34 z'amadolari y'Amerika. Tariki ya 24 z'ukwezi kwa 12 mu 2018, Ubumwe Grand Hotel nibwo ari mu maboko y'ikigo cyitwa Umubano Industries Limited, kiyobowe n'uwitwa Hassan Gasana, uzwiho gukora imishinga myinshi, akaba na General Manager muri Kigali Real Estate. Ku
Ku mwanya wa gatatu rero turasanga inzu y'umwe muri ba rwiyemezamirimo akaba umucuruzi w'umunyemari, ni nyakwigendera Makuza Bertin. Akaba afite inzu yamwitiriwe ariyo Makuza Peace Plaza ikorerwamo ubucuruzi bugiye butandukanye. Iyi nzu iri rwagati mu mujyi wa Kigali itangaza benshi mu bayigenderera n'abayikoreramo. MPC Plaza yatangiye kubakwa mu 2010, yuzura itwaye asaga miliyoni 40 z'amadolari y'Amerika. Twihuse cyane rero, reka tujye ku mwanya wa kabiri. Mu bisanzwe bizwi kandi bimenyerewe ko ibibuga byinshi bikinirwamo imikino igiye itandukanye akenshi biba byubatswe hanze ahabangukira buri wese waharebesha amaso. Gusa umuturukiya witwa Suma w'umushoramari mpuzamahanga azaca impaka akora ibyatangajwe kandi bigakundwa na rubanda nyamwinshi, yubaka ikibuga cy'imbere mu nzu aricyo cyitwa BK Arena. Gusa mbere yahoze yitwa Kigali Arena kugeza muri 2020. Iki kibuga kandi gikoreshwa cyane mu mikino ya basketball, dore ko kidasiba gukinirwamo n'umukino wa Rwanda Basketball League, kigakinirwaho na volleyball, aho yubatswe kandi ikarangira mu 2019. Ikaba yaratwaye akayabo ka miliyoni 104 z'amadolari y'Amerika. Mu byo wamenya kandi ni uko umuhanzi Bruce Melody Itayiwacu akaba umuhanzi n'icyamamare uzwi cyane n'abatari bake yasinyanye amasezerano yo kuba ambasaderi w'ikirango cya Kigali Arena mu gihe kingana n'imyaka 3. Ku mwanya wa mbere rero turahasanga Kigali Convention Center, inyubako igaragara mu buryo butangaje kandi ikurura amarangamutima y'uyirebesha amaso. Inyubako mu kuyizamura no kuyitunganya yatwaye miliyoni 300 z'amadolari y'Amerika, aho usanga ba mukerarugendo nta kindi baza mu Rwanda bareba usibye iyo nyubako. Inyubako kandi bivugwa ko ari nayo ya mbere muri Afurika. Nk'uko bisanzwe rero, reka duhurire muri komenti utubwiye nimba hari inyubako twashyizemo itabikwiye cyangwa hakaba hariyo twashyize ku mwanya itari ikwiye kujyaho cyangwa se hari yagombaga kujyamo ariko tukaba tutayishyizemo. Njye nari Anike, wakoze cyane kubana natwe, Imana ikurinde.